Ngotoko lingambu yamono asenje kurumambi kwa to goitanana bono to ikirega iga asakuru kunga ibeno waita asakuru kukio golo tuwagenda Gisusu ward tuwagenda asakuru kunga Masimba ward bono tura iga ibeno ward yon ko tebanga sofa mulemere ko serikali ore anda ko simbarati sofa kerege tumbi yakire omore ndugu kanaro lige tunara lige rekerinde dionse nase batwabe abandi kera babe abandi sana muna bono gai ibeno ward abandi abana abandi but we are up to the task omepulishwanga kero muntu kile gaiga gwate keskere midi ndo gwate mane school form 4 and form 3 ko bateke ratule and ko bakora to mune bwana ko babante ko kolera. You know the pressure is high, but we do our best. Edinda abantu ko bakora. Guys, remember abantu ko babatu bole muri obonge particularly se chinka moroje na ambi medibi tu bya ko bya bano tibiri buya no anga sinkiri buya akini rende so far ekero leka go to mugora ko simbarati ko bato renkenke to ko asi gitiri busa bonyore umwaka uri weta ko ko abadi gitiri busa to ono jammente kane gitiri busa ili kero mwana wa school nyara ko soma ba yore mi ko kom ili ne basoma no bumbo anki baba bagambya baya asichinka kya asitani mito